tugire Kristo aho muri ku mpande zine z'isi mugira umugisha inema y'Imana ibe muri twebwe twese igwiriye rwose. Ndababwira ibintu bitatu bishobora kukwicarika mu migisha Imana yakuremeye, n'ibintu bitatu bishobora kuguhindanya bikakwirukana bikakuzengeretsa umva bikagukurura bikakuduza imisozi n'iyindi bigukura mu masezerano Imana yagusezeraniye. Ahantu hose hari umugisha wawe bikakwirukana, ahantu hose hari umunezero wawe bikakwirukana. Mbere nibyo ngira mbere ko ndahinduye bikakwirukana neza, uruga rugwa bikarugukuramo, bikakwirukana neza akazaraka bikagukura kubera ibigira inkorerezi mu isi y'umwuka nawe ukishinga wicacara. Nshuti zanje, Bibiliya iravuga ngo ukwiye kwigenga mu mutima wawe no mu buzima bwawe, kuko mu buzima bwawe ntuzokwigerure ku mwana, umugore, mwene wanyu cyangwa umugenzi ngo akugendereko. Cyo nico twita kujebajeba. Iyo maze kwemerera mugenza kubera ikarade runaka afise, ukemera yuko akugenderako, ashobora kugukurura akagutandukanya n'ikintu cyose cyitwa ineza cyangwa umugisha, ugahora mu nabi cyangwa umupfumu. Ntukemere ko kandi nawe ntugaranire kugendera kuri mugenza wawe, kuko ubundi Bibiliya irafise icyo uvuga. Ngunga korongunda kubabwira abagore kimwe mu bintu bizobatera igisuzuguro. Abakobwa mwagize amahirwe mukiri bato mugasanga abavyeyi banyu bakoresha abakozi bagira iki, tuzohirare ngusuzugure umusuku w'imuheri wanyu kubera iki? Umva nivagire ko bakenyezi nka jewe. Ubundi Bibiliya iravuga ngo kuba ufise umusuku uzomere nkabo. Nuva uvuga uti nimutumike kiramuruhishije nkuko nanje cyo nduhisha, uzomere nkabo. Wishira mu kibanza ciwe imbere ko mufatira ibihano. Vuga uti mbese nanje abarije amenye isahani byagenda gute? Ngo kuko wamuronse kubw'amaraso yawe. Bundi niwe wabaye musuku wabandi nawe wamuronse kubw'amaraso yawe. Kubw'iyo mpamvu rero mufate nkabo. Wibuke imiruho wagize ko yagiye kukuramira kugira ngo iyo miruho ireke kukubako. So mufate neza. Ikindi cya kabiri, ngo nuba ufise umusuku uramugenza nka mwene wanyu kuko umukenera nk'umutima wawe, kugira ngo utekane ubu mukeneye, kugira ngo utekane ubu mukeneye. Nawe niyumvira impamvu abarabiyo tugwaye batuvuza bakatwitaho, cyasanga nuko baba tukenera nk'uko imitima yabikeneye gukora ikeneye. Umutima kugira ngo tuzavuga ati shagara wakoze wagiziki. Byumvikana iki kujya bajaba n'ikintu kibi, ntukamera ko bakugenderako kandi nawe ntukitwararike kugendera ku bantu. Icyo kintu no irahiruka jewe ukirekera ko abantu ngo bakugendereko ngo nikwereke nukuri nagenda bwiye ko boss ashobora kugira tutamaye ngo turyamane nzogukura, ugasangana n'uburenganzira afite bwo gukura, ahubwo kakavamo kuko mwasambanye, kuko abazozaho bose ntibazobara basambanye nawe azobakureka izikirekere. Iga gukora ikintu cyose ku mwanya wacu gikorere mu gihe cyacu, wirinde igihemu, niho uzoba wirukanye umwuka wo kujebajeba. Umwuka wo kujebajeba uragukura mu kuri k'ubuzima, kakuzengereza waba uri umukobwa ukaronka akazi usambanye, bikazorangira uhereye muri ka kazi ugasigara widodombana udufaranga hose tukanagukeranira mugukabura uzogutora ngo aguhe adresse. Kubera iki? Ugaragara nk'umugore mu ruhanga rwawe. Si n'umugore gusa, ni n'umupfapfa. Mu buzima bwawe ntukareke umwana, umugore, mwene wanyu cyangwa umugenzi ngo akugendereke. Cya kabiri, ntugahereza amatungo yawe ku wundi kugira ngo ntuzohave wicuza ngo wipfuze kuyasubira kuba niryo. Okay, bamukeneye okay, niko bimeze. Hari umugabo yanezereye cyane, nasomye ko gakuru ngo ari umugabo agiye gutira impfizi inka yiwirinze. Acasanga bari kunama bariko barafungura, bariko baratera inkuru yamwega, bariko barasoma nakagwa mona ko batari bagakenye. Ahambere iyo tunje tuvuga inama tuba tuvuza ahambere aho, sibyo? Ngo arashika aja mu buribo araterama muri bo. Umwanya muto yaza uwundi nawe avuga ati umviriza nyabyo kuvuga ngo muranzimana banza mu mipfizi inka yanje si nyana yanje sisanga iciye umurindi bisigenda za tubivuga nibyo musaba byose ndabiba. Ngo tora wowe ngo yango nanje naje gutera impfizi. Haraba Kristo muri kujebajeba muzokwikangura igikonyozi cyamaze kubatunda. Kujya musaza njegaza kumbwira terega buri uzava wikangura ngo ushake kwifuka kandi mbeho yamaze kwinjira mu buzima bwata, ahubwo wari ukwiye kuyirinda gusa. Niyumvira icyo ambwiye ndakibora, ariko kabisa nta nuko hari bwagere ko ndabyinjira. Hari abakobwa muri kujya bajeba nimubona ko hageze ko musengera ingo zanyu. Hari abakobwa
mukobwa muri kugirane muri kubabaniryo urindiriye ko bazokoresha genda nawe ureshanye n'Imana upfukamira Imana yibwira uti rimwe y'imyaka 30 naso ni mukama muri je uraza ubutunzi buri uraza kwisobanukirwa kuri iyo tigira igicaniro mu rugo rwanje nkure muri iki gicaniro ca data na mama nandi nje kubaka igisokuru gishasha uri kuja baje bangurindire musorazoza uri kuja baje butega amatwumvana muri korara gusigiye dosi Imana yisigira dosi Imana avuze ngo Matayo 11:28 ngo zana imitwaro yanyu mwebwe mwese murushe kandi muremere ngo umunsi mukuru usumba indi minsi mikuru yose Yesu Kristo yavuze ngo ni muze wanje mbaye ibibamara inyota sigadasi imbere y'Imana n'abahungu batazakuresha mukama reka kuba niga ubutunzi bwawe wavuhereza atari ibyo bintu biragukura bikagukura mu mugisha wawe icya gatatu mu gihe ukiri muzima mu gihe ugihema ntakagira umuntu n'umwe ureka ngo agusubirire ntakagira umuntu n'umwe ureka ngo agusubirire negligence kuba atacyo witayeho kuba atacyo witwararitse uraba umurazi uraba umunori sibyo biraka ibyo bintu biragukurura bikagukura mu mugisha wawe ndakubwira ibigutereka mu mugisha wawe nabyo cyugaruka gato yikora kamera ndaje kubikubwira kandi Imana iguha umugisha igukure ku iyo myaka yose iguhuze n'imigisha wagenewe mu izina rya Yesu Kristo.